Yes, I thought this song izawukhula mhlawumbi ngamfumana noba ngu-100,000 ama-views according to izinga okanye nomgangatho wethu kwicala se-Eastern Cape. Ngoba ke isizathu soba ndithi bendilindele into yoba ingaba kwelinye izinga mhlawumbi ngafika ku-100K is because of umntu okuculwa ngaye okungunja noFish. I-page labo likhulu, bayaziwa nje all over the country. So uDida Bathakathi ongumculi ovele wabhala le ngoma emnandi futhi ke ethi Fish and Ja eyatrendayo futhi esatrendayo sayibona lapha ku TikTok ingoma isatrenda. Yes, i-rate okanye ke indlela erate ngayo ngokwe trending ayingeke ifane naseqaleni mhla isando kuphuma. Sambona ke nonjanje banibona kwivideo le esisando iqala ukuthi ke wayiperforma ingoma emcimbini eCape Town apho ke wayihamba naye ke uFish. So yaba into enhle kakhulu ke leyo ukubonakalisa ukuthi ke ingoma banawo amandla ukuthi ke bangayiphusha, but ke ikwala liqaluva lakhe ke naye umculi ukuthi ke aziphushe. Siyibonile ke lonto le eyenza uDida Bathakathi. So we do not expect ukuthi ungavela umuntu athi khange azimakethe. Nabantu sibabonile futhi bemarket ku TikTok, but I don't know, maybe ikhona nje isimnyama kumculi okanye kumculo wakuthi wemfela, because there's no way guys, there's no way ukuthi le ngoma ingahlala ku 10,000 views ibe ine 3 months. There is no way, can't be. Mhlawumbi ama-Eastern Cape awayawunyanya umculo wakubo, ayawunyanya umculo wesintu okuyimfela, because sinaso isingqi zethu esimnandi futhi. Even me myself ndiyawumamela umculo wezinye inhlanga, andinangxaki, but ndiyazazi ukuthi ke ndilimpondomise lase-Eastern Cape. So umculo ndiyawudlala wakuthi futhi ke ndiyawusupporta, but awukhuli guys. Why ungakhuli? Sasitshila ukuthi abaculi sicela benze 1 2 no 3, sicela abaculi bazimakethe, sicela abaculi bafake umculo online, sicela abaculi babonakale. Bayayenza na uDida Bathakathi uyenzile loo nto leyo, but why umculo ungakhuli? Kwenzekani ngathi? Yintoni ingxaki yethu kathi thina bantu base-Eastern Cape? Ngaba mhlawumbi sinomona or sikhathali or singamawequ singamalokonya? Abaculi sithi mabenze izinto ezipositive, emveni koko sibalokonye simele kude, sibe ngozimele geqe, sibahleke emveni koko, okanye sifuna ubahlekisa ngezinye inhlanga. Ngoba kaloku guys umculo wakuthi umnandi ke leyo into ngeke siyifihle. Yes, there is all on and off, bakhona nakubani na impazamo zikhona, but umculo wakuthi umnandi. Le ngoma ndicela ke niyoyidlala phaya ku YouTube
phofu ngizawuthi apha ku-YouTube napha ku-Spotify usearch nje wena uthi Didabathakathi isekuqaleni nje uzobe sewudlala-ke nezinye kodwa yi-single song nje esekuqaleni ngicela bafethu nje ke siyidlale at least ingoma ke yohlala-ke phayana noba ku-20,000 bawenzile amandla abanawo phaya kwi-Giant Fish sababona futhi beyiphusha but-ke angeke basoloko besenza njalo. Ngizama ukuthi-ke ngeke kufumaniseke into yoba ngoku izawuba lixanduva labo ukuthi-ke basoloko beyiphusha. Nathi sikhona singabalandeli bomculo wakuthi bakhona abantu abangayo bazi-influencers abaculi anyone nje oyithandayo ingoma nje bafethu ayiphushe ngamandla. Noko ixesha lokuthi-ke sithi siyiphusha ku-TikTok lidlulile make siyiphushe naba kwi-platform yakhona ka-YouTube naku-Spotify and also Apple Music but-ke singagxila nje apha ku-YouTube napha ku-Spotify. Inkosi kakhulu.